na Youth Empowerment Center kiambiria kiayo rĩrĩa thirikari yambairia kwaria manto ya Big Four agenda na muno manto ya nyomba indarombere center nikenda ayuthi betu banthakana ari peja gwitanoa teknoloji njeru ya guthithia matubari jaga kanyomba na kinyate nyomba peke yake, kinya mariko na inya machukuru na inya mobishi aije bukona in blocks iria tuthithiretie aja na yuthi bo bathithirie blocks iji na icio bukona ciakite nyomba eu tukethera twina machine aria nyomba ira ofisi ira machine tofauti na muno machine iria cikethera ana bakithomaga manto ja kuthithia matufali manto ja kuthithia blocks kabulo na manto ja maingi lakini muno maiga ja kuona jaitumira muthatu jona aja tukaungania kidogo na simiti na roje kidogo na ni blocks ikaumira center eji tukethwa twina ofisi ya chief wa Timau Township na au ange tukethwa twina ofisi iria tuambiritie sako ya boda mbere boda sako iwe tirokire na ing'aniria riu nio tukavanengera ofisi eu nontu kujimundu pia kwa vijana ofisi ire enge ithatu eu tugekira kompyuta ku nikenda muyuthi uro kwenda kweja kuthithia ngugi ewa akathithiria ofisi nere agachitira ngugine ciao arenge ile ya inya ni ure ingina ne buona ira neo studio renderere antu sanii na makanisa ni watu kuwekera machine cia studio nikenda sanii bakaja kurecord music ya wale ya karagau na ewe ketherwa ile free bakara te free kabisa lakini kitu kidogo kile akakolea mtoro kwa thira amenyerete studio yu ile ofisi ya kona ibo na itokaliona bama benu ni tuwekera computer 50 ile computer ile tukaitana ana ayuthi betu manto ja computer na tutekwenda baitano abachoka beta turenda aitano computer agachoka agaitano mantu ja kwambiria biashara ewe computer ne wingi tukambiria gintu gitawa business incubation ura muntu muyuthi omba kwambiria biashara ewe no twitija ati na mbecha cha gwita ukombora obishi twamweka au meri ithatu ai free agita ngugi ciawe au mau na ndai gwatanira ageta kuitha ngugi ciawe iwi ingine ofisi iri konene kwetha kwina center manager na center manager oju kwetha kwina center manager bairi wa ICT uroke tharungamite ICT alafu kwina center manager complex yonthe no ntuba manto ja training ja modern technology alafu twina wale ono eu ekajokia anto ta magana ja kuma egana rimwe na 50 na magana jairi ko eje complex ikithe na manto ja maingi muno na indugani tie katakate kaka ndona mbeca kidogo tuketha twina tuthithia kio kingi kinene independent kine nya platform aria babange bakuthoma drama bakuthithia acting bomba kuthithia nya acting you kwitha kwina manto ja youth kabisa uraba keja Saturdays kana Sunday kana free time
bakathoma mantu ya computer, bakathoma mantu ya gwaka nyumba, gwaka blocks iji na jonthe kou eji yojura kabisa na tona ni kubwa kabisa na nino mangatu the twinengi na ara buri east na in bari tie na antova Mitone secondary school na vete kiria batu wa kiwanja nike na nitumba gwaka complex ingi teji na ara buri east ara Mitone kou eji twathiria nerugora na ambire gwita ngugi tigora ko mantaja ya coronavirus na jarejire complex ibwiri kwithira kuthira mwankiri au itu tumirete milioni 13 kukinya au ikinyete na bandu contract no enderete na mbeca iu twithugana by kithira kabisa ikethira tumirete milioni 15 nonto waikira stima nonto bakuthithia mantaja ujange jonthe na bioro na bibikenjero dera twauga tu independent bioro na yonje nguyu etathira acha gukathirwa gwikirwe gukathirwa kabisa na ora gwekirwa kaburo nikenda kwithwa kwina face njaga kongo gino enderete but our budget we are working tulitana ngugi na budget a million 15 ngugi yonde save works yeji yonde wikira bioro view wikira stima kuthithia connection cia computers kila kitu na baraba take advice mwatonya computer nere there are two things you kuthithia no kuthoma computer and by the way mathugani jakwa kinyale workshop hiyo itugana kwambia computer teaching kuita na my youth kinyagwa assemble computers na kulipea computers na kulipea thimu kwa together tuna manto mengi ndere aliko ale now wathoma mantu jau uketho mbere gwita kwambire biashara yaku tugerano tu imbwirire ala tuketho tuna nyamwera business incubation center ugutina mbeje cha gutonya office immediately na computers ile au 3 months no gwitara ngugi yaku yaku au waire kile those 3 months na ndio gaeta ukarugoro office yaku kwa ayuthi baraba take advantage nyamwereji and we are kulingana na maoni jakwa anja every year not to produce a youth not less than 2,400 per year.